Hadin bana kaliang ka UDP rengkat pat ka PDF da ka wega jeng mut kilarai mentakas ngi melej ajeng kerjaan ya ka NPP bakan thai ka sarkar kaliang ba ardan melar bersau maj presiden yang ka BPP ula ong bakane ka jeng lai jeng kine kiseng riulum kelapan i baki penon kam ya ka kerteng seng riulum bat jeng kajat ben riu tang na ka benta panjab election bat banyo sim kabu ula ong bana kaliang ka BPP kan om syukur ya kipat ba nrei kan naik ke bentak buran kam buat ulah kerpat dikipat ba kerja berkajat benriu bikin bu jing duai nak ke bentak ke parti kenang bukan lah pentrai pendep hok ya kam kipat ba kejelah kila penset hak parti bakam gidi kiseng dulu hak kerteng juga kiseng dulu dari minta kita balik bagi kersamen ya kita kiseng kita nabar joko ni kecela de bat ndeng kwa aruban penpau ni saisien bagi non kersan jong ke Voice of the People Party kinam dan kamban perkhat arti ini kinam lam nginam syukur iki nginam set kelai iki ini ini akan nongrim bagi kerpat iki bakin ai ke jingkersan ini daga babu jingdo ai ke bakerpang bang ini ya akin iki sanse ma pergi jinge ke babon rangkat upai ba bad rangkat kinam ke scam ke ji kata ke bala syukur ban